football ti pat samruk le pasari na ngai thavele don ta ila tunlai chu Arsenal an tluang lei theilova mi patim lamin English Premier League ma an suai reng nu in April ni kwa Anfield ta Liverpool an draw chumi nuwa West Ham le Southampton an draw sui le chumi nuwa City laka tlomin tuna phei chuan tebula pahni na an omta ania Nizan Khan Arsenal mecha team 10 UEFA Women's Champions League semi-final second leg Wolfsburg machonin an mikhwal team laka golthum gol ni nan tloma first leg gol ni ve khunga anin ne tok to boka wangin golnga goli in Arsenal hi German team laka an tloma UEFA Women's Champions League semi-final atangin an tlavele ta ani tunlai chu Arsenal boruak arit leang ti achianga season an mang chelona in amor an bok fulo quit mayanga ti in an chanchin athang tameka mi patim hian no moi an choi lawani chuan season mang chesi lovin an hlotling tok lawa mi tam tak tan chuan angai thein arin om Nizan Khan English Premier League Leicester City le Everton te gol ni ve khungin anin ne toka Everton hi an chaklo te viau penalty an choya Leicester City playmaker James Maddison Khan pet gol ngat se Everton hi golthum gol ni a tlom thei anni ma se Madison a penalty pet hi Everton goalkeeper Jordan Pickford chon thatakin adan sakani kha Jordan Pickford a tui in tur dana Bura Khan Leicester City player te penalty pet na a in chin chia kul maya tui in pa a enzeu turin an bel fel fai hle chuta lang chiang tak chu Madison a penalty pet na tur in chukai kha ania Pickford a tui Bura hian Madison hian goal dinglam le veilama penalty za som hnia peta za som rukjat chu golaya tak apeti ain chukai khiawa Madison hian golai taka penalty apet ngun hle ti alana wangin Pickford po hian dive vak du lovin alai aveng na tadewa Madison hian golaya tak apet le tangei boka Pickford hian adang chiang hle ani kha tunlaya chuan anin zir chip chiar lutuka penalty petu turte tan po ahar sa zwalto khola changka nga manrua engkima maso na oma chu wangin player te chet lakdan thin zong zong chin chia aul sam em to a exam na a notebook en lu angdeu hi ani na laya om thei ome nizana po khan Pickford hian Antonin penalty a save ani deu ber ome FIFA World Cup na nungber sangni somni pahnia Spain le Germany ne tu Japan hi football an niam viau lo ti chu khovelin a hmu dan le apom dan animeka chutiang ang Asia football thiam ram Japana an football league sang ber J League inrin nia Cerezo Osaka le Safrese te in kheltumin Japanese comedian Yoshio Kojima ain lara sarwak lo chawa omin ke korte a hati lo chu alang tlang hle match referee te po an phok viawani he thil hi mitam tak chuan an dem viawa ache om ang lo te po an tia tul an tilem lo then khat ero chuan an hlimpui viau thunga engpo ni se ama Kojima tan chuan inti lan sarna thatak ming ti lar zolna pakhat ani theidona chu a phena mi mal taka lokna a chan thei ani arin om chumi ani chuan a so le chet na sanga lokna a tel thin apun pha theidon ti na ania chu atumber ani em ti hriat ni lo ma sela a ngong chua tur niya lang ani engpo chu ni se a che dan style hi a common lo ve em maya alar ta phian ani Mizoram Premier League a hian tute emo ke korte nen chau chuak ve ta se kanrama hian alar vele hat viau mai theye a fu viau phei chuan ramdang thleng po a lar hat na tham atling theyang hetiang ti tur ero hi chuan huaisen emo a deu chal emo chu angai ve thung ome Paulo Dybala hi club lian then khat nen soizom anile meka Juventus a chua san nuarin lo takin Roma azom dai kha nia Roma ai hian match somthum le palia tangin go som paru khungin assist tum riat aneya match somthum le palia tangin go le assist hi somni pali lai anei to a tho hlok le hetiang khopa chacha hi club lian nen soizom an nia nipui transfer lo am tura hian a chuak mai angem ti hi zona lian tak ani mek Roma hian Dybala hi uibe theimia lo na an nei boxia chu release clause an siam sak hi ani release clause chungchang hi chu video masalama khan kan da to a
Asha chiang du tan chuan description a hian video link kan da tele Roma hian Dybala release clause hi an da ngei omang reng hle a Italian club vekin an leidon ani chuan ti in release clause euro maktadoi som ni an da Italian club nilo European ramdang club in an leidon ani ero chuan ti in release clause hi euro maktadoi som pahnih chau an da thung Roma hian tual chunga an elpui club te laka chuan an player tha hi all sam taka kaltir an tum lem lo ti chianga aman po an chiar to bi kher ani hei hi football transfer kentel thil thiang le an ti fo thin ani a atingai nom tu tak zinga mi po ani thin ani thalaka kan mu hi Vinicius Junior tuna Real Madrid forward thajat mai Real azom ma a anram club Flamengo a khellai ani a ataksa en hian tharum nga le chak tak tur ni in alang lem lo tuna kan mu ve thung hi Real Madrid a khel nuwa ataksa input dan ani a Flamengo a khellai nen chuan dang to tak ani Vini hian sangni sompariat khan Brazil club Flamengo tangin Real Madrid azoma kum tampo aliam ma in athadzia khovel a mutir mander football level sanjok na hmuna in khelani ain shachianga chuwang chuan ama aya ataksa achaka tharum anga angai ti po ashachiang chuwangin Vini hian ma ason chak theinan club chunga an training system ringo chu du tok lovin athil eitur loro man saktu tur mithiam bi ka ruaya ataksa phiar jok le tharum nga jok ani theinan personal trainer roi bokin player cherang chakle balance nei thatak ani theina turin mithiam arwai hi atifu hleya hei mai ni lovin ama hian gym nei sang ta thlap bokin club lama training anei ba ka in lama gyma aduang thalin ain bua sei thei boka hetiang tak maya atana wang hian ma po ason chakle sangni sompariata Real Madrid azom nuwa tuna ataksa chu thalaka kan muang hian aphiar sekfat to maya tharum po anga a bola thiam ba ka acherang boxi nen khovela player thaber pola ain cher chuak mek ani tumna tak taka om chuan konga om thin anti kha kong om sa lawa po mani du na le chakna tak taka chuan kong alo sialve thei khop ani ti lantir tu ani ome kumsangni pakwa khan Czech Republic player ro pui Pavel Nedved chuan in khel achau san thua puang ani kha Juventus player ro pui hian sangni pakhat khan Lazio atangin Juventus azoma Juventus atang hian club dangin an lei chuak thei to lo ani nunna inzom angmayen Nedved hi tirin club a hian a ngeta fans telom lober zingami ani tabokani kha in khel achau san tur thu ati chiantir hian club lian tam tak som tu alaneya chungzinga chon Inter Milan po antel ma se Nedved hian ti hian a changa football tel lo hian kanung theya chutianga nun man chu ka zuam lo po ani lo ma se Juventus tel lova nun man hi chu ka zuam lova Juventus tel lo chuan nun ka mang thei lo ati ani Nedved hi in khel achau sanin kumsam thum paruk mi ania ma se du tu alanei solviau chuti chung chuan Juventus kalsana mun danga hun man ai chuan chol ala thlang jok chewa Juventus tan po chuang taka choi moi tlak ani Juventus hi division niama an tlak po in Nedved hian Buffon le Camoranesi si te Del Piero le Trezeguet te hawin Juventus hi an chua san du lova an rin omna an lan tir to bokani kha Nedved hian in khel achau san nuwa Juventus a hian vice president a te omin club ho tu lok china a om nu hian board lam thu boy orzinga aming arivea ma se akhin le na Nedved hi chuan thiam achangani engpo ni se football a hian club mangai na tak tak hi aom thei chiang khop ti lan tir tu ani ati theya Czech Republic mi dain Italian club Juventus a mangaya club dangta na khel ain in khel chaw san mai po adu jok thei hialani a football hian mihring rilru ane theizia alang chiang le ome sangni sompani sompathum season khan UEFA Champions League ka Real Madrid in Borussia Dortmund an mi khwala khati laya Real enkol tu chu Jose Mourinho hi ani Mourinho hi achedang dai le pek viawani kha an king pui player Marcel Smelzer khan ti hian soin khame cha khan gol ni gol khata ma kan hroilain hun top lama tho in nei turin mual sira bol kala a ma se bol ka vom lu ma in kabula lo om Real Madrid manager Jose Mourinho khan min ron bia in uzila hne na son vakalla gol khung tura in bo sai turin vashil te mintia
kan khing pui manager ania a player te hne na a hril du thu min thon kha mak ka ti hle ka chang le lem lova ma se nu loka khelmuala ka kir le in uzila bula ka omrem chan la in morin ho an hril tura min du thu te chu ka hril ta a mak ka ti deuh chu uzil khan ka thil hril kha a oi hle a abu ngawa an manager morin ho a du dan kha a shefia hle ti achiang thil mak dang le chu gol ni gol khata ma kan hruai na kha uzil hian thai chia in min ro na gol a khung ta nge ani ati kha me cha kha mini songriat pakwana uzil hian gol khungin Real le Dortmund te hi gol ni ve khungin anin rowa Jose Mourinho an king pui player te kal tlangin a player Uzil kha omdan tu ra hril thlap Uzilan alo zom em le gola khung ta hial hi adang da in amak ve shim ome Brazilian forward lar tak thin Rivaldo khan ti hian soin tuna chuan football hi adang lam ta hle maya ka in khel ve hun la ya football khovel le tuna football khovel hi chu thil dang hlak ani tunlai anga hian khel ve ta ila alo bera Ballon d'Or pathum tal ka donganga season kalmeka gol somnga hi chu ka khung tling ve shim atimau mai Rivaldo in khel muphak chin te khan han ngai tu azui tamai mai ula a in shro sana sama ma kan ti nge a thei ngei kan rin pui tun ma player ro pui tak then khat hian tunlai football hi an mual sam tariau ni in alanga hei hi kan mu ve dan ani hlom emo chu ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu ni le phot ro se